Ya, ia le tu ele nei tai au matango fie fia fo i le loto ma le anganga whaawhiloa i ma whaatalo whaatu i le pa ia mawalunga so tātou tunu. Fo i ua o mai le tu la whaapitoa o le nei fo i polo kalambe maasani as whalai le teitasi. Ya, ia le tua, maua fo i le nei avanoa tātou te whailoa iai i manu, tau singa maleanga le lei o le tua i loutou soifua, ya, maso mato ne yola. Ya, nei tae ao ai lei, amata ina le tātou por kalame, au le au taita ia i tātou se tatalo. Whaaftai tele lava lo mātou wa tua, ono le nei fo i avanoa mātango fie, ua mātou au lia mai ai le nei vaenga le aso. O se i tū la fo i ua whaapitoa tui nā tuai le nei por kalame i aso wharai le taitasi. Whaaftai le atua tali tonu ma le loto atoa o lo o manuia si o mātou o tunuu mai lava i maunga tele se ia o i maunga iti. Tali tonu ele o asa fo i mani whalave lave mani whaafita uli ui ai o mātou tangata i le aso ma le aso. Ao le mea mauti noa lava, o loo iai pea ou fufonga le atua. O loo iai pea lo a ao la veai. O loo iai pea lau pui puinga, ai mai se foi le ola tausi i le soifua marolo ina o nai o mātou tangata. Lau pui puinga i le ea i le sami, mai se foi lau ele o Samoa, mātou te whaafitai atuai i le nei tae ao. Momoli atu i lau o fio le vi inga o le whaamanu ma le whane tanga e lea unoa tama. Vi ia oe i le nei tae ao fou, a o la mātou sa auni fo i lufi lau upu tama o lau lava fionga pa ia, o le sulu ma le malama lama i o mātou wala. Mātou whaatangisia i le mana o lo wanganga pa ia i le nei tae ao. Fio maia, i le nei tae ao fou mātou te whaanono manu atu i lo whetalai mai. Si ea o ao, whaatonu, whaapoto i mātou i lau ami o tonu. E ala mai lau whe au i le nei tae ao. Whaau umai lau au auna o se mea whainga luenga e moli ai lo fina ngalo i le nei tae ao. Ao le vi inga lava e tu mau i lau wafia. Whaaftai mo lau upu tama. Whaaftai lo wanganga, whaaftai le mana o lau toto. Whaaftai lo fisoso ani mai. Whaamanuia i le whaafonga mai e sio mātou atu nuu Samoa. Whaamanuia i e o lo whea ngai tiu te mawhaiva o le nei aso. Whaamanuia foi i le tapua inga mau nei o mātou tama ma tina ma atutua. Pai se foi lau au whainga luenga totofi tama. Ia iai pea lo wanga le lei, le whangaloina fo i lo nuu i le nei tae ao. Sa rā elu, mātou te talo pea masi tia i o luma i lau pui puinga, mai se fo i lau soani i o tangata. Tu maulevi inga i lo suafa o na o Yesu. Amen. Ya, ma lor so i fua mnuia, toi whaafeiloa i ma whaatalo whaatu le kalamo le leinga mo tangata uma i nei fo i aso. Le aso duas fun ma le valu. Ia, o le nei masina lona lima o le nei tausanga ma lor falau manuia. Ia le atua i mea uma. Ia, le ua whaasolo pel tatou por kalame. Pe on tatou ia i le nawa i aso i le whauma ina o le tatou tusi o Roma. Ia, le ua tatou wanga i mai le mta upu mua o le tusi le kalesia ale apostolo Paulo i le kalesia i Korinito. Ia, e ko la tatou whaasolo ai tatou por kalame i le nei vai aso. I lona mta upu mua le Korinito lona mta upu mua. Ia, whaongana i whai upu e whaanga i leiva. Whai mai ei fo i se manatu e wha autu i nai le tatou whaasoa i le nei yaso. Pei fo i ona tu i nātu i lunga. Ia tātou talia le vala au a o le ia fio mai ke riso.
ia tātou talia le vala au lia, po le vala aua le atua, a o le ia fio mai ke riso. Manaia io manatu whaalia fo i o le apostolo i le nei mata upu i lona o mai fo i kolonito ma whaafeiloa i fo i le au whaatua ma le kalesia. Ea ona momoli fo i le ola na whaafutai le alofa tu noa le atua, pe i fo i o le tātou whaafutai a ilo nanga le lei le nei tai ao. Tani tonu o ia lava lea o lo o tuu i ailo tātou whaatua tuanga i so se mea. I lana puipuinga i lana taita inga, i lana whaasoa fo i malona ta mao a inga i le poto le mafau fau, tino maleanganga, mea uma. Whapena fo i se langona le apostolo le a tātou whaitau ai le nei tusi, ia, maua mai ei fo i se whamalo si au, ranga olo o mori mau le apostolo fa mai ole malosi lea na te a vea i tātou. He will keep you strong to the end. Whamai o ia fo ina te whātu mawina o tau se ia o atu i le i unga. Whai upuna e walu o le mata upule o tātou ia. O le mea tā ua lea o le savalinga po le fo launga le ne. Ina ia awane i ngoto se waa ma ngoto ai pea. Awane ia whaatia le fo launga ma whaavai ma e whaapea lava ia aunga o le tai. Ma asani ai tau tai o le vasa. A ofo ina sou wale ngalu ma whati fo i pe au. E telea ina ngongoto ai sa. E iai lava le waa whaaola e mawhai o na toi lavea ina ia ma toi whaasao ina nisi o sa. E iei fo inisi o sa e a whaatia lava i le peau ia ma ngoto ai lava. Ia ma mai mau ai fo iso i fua o na au waa. E whaape nase waa ai atu i le manatu le apostolo fa mai o ia fo i na te whaatu mawina o tau se ia o atu i le unga. Ina ia le ai se mea e whaasala i o tau i le aso o lo tātou wali i o Jesu Keriso. I ia le atua. I ko le la utu ina atu i lunga ia nai whai upu o lo o au ai le tātou whaasoa i le nei aso. Ina ia manino fo i mamara malama le tātou au tu. But he will keep you strong to the end so that you will be free from all blame on the day when our Lord Jesus Christ returns. Ia le atua. Mai whasa moa. O ia fo ina te whaatu mawina o tau se ia o atu i le iunga. Ina ia le ai se mea e whaasala ina ai o tau i le aso o lo tātou walii o Jesu Keriso. E whaamaoni le atua, o le ua wala awina o tau, ina ia mafuta whaatasi malona alo o Jesu Keriso, lo tātou walii. O le whaiupula na e walu ma le whaiupu e iwa, o lo o whau whaatasi mai aise au o le tātou whaasoa i le nei aso. E whamaoni le atua o lo o wala au wina o tau ina ia mafuta whaatasi. Malona alo o Jesu Keriso. O le wala au lia lea. And that was the invitation. O le wala au lia lea. O lo o tu whaatasi ai le manatu o le tātou polkalami. Ia e talia nei le wala au lia lea. A o le itoe a fio mai Jesu. Amen. A whamaile apostolo o ia lea, o lo o wala au mai, na te whaatu mawina o tau se ia o atu i le unga. O le mea lea e tā ua ai lo tātou talia o le wala au. Tātou talia le o wala au mai, le anga o ia lea na te whaatu mawina. O le luitau a lea i le, so i fuanga lea tātou te iai, ma le tātou savalinga. O le whaingatā o na tū mau o le tangata. O le tangata e whe mou wai.
O le tangata e alu i luma, alu i tua, alu i luma, alu i au tafa. E whapena lava le soifuanga le nei o lo tato iai. E avea le sou o le sami, le ngalu wafo i o pe au o le vasa. E whapena lava ona whaatafa ai le si tangata, whaavaivai ai le si tangata, sui ai le mawhauwhau o le si tangata, fe sui ai ai whai unga tangata. A o le wala au lia lea. O lo mana o le apostolo i le nei tae ao tātou te talia ina. O le wala aua le atua whamaia. E wha maoni le atua o le ua wala au wina outou. Ina ia mafuta whaatasi malona alo o Yesu Keriso. Le pokalame o le leinga mo tangata uma. Le fina ngalo tu tasi fo i lea o le tamaa. Na awina mai ai lo nalo. Le fo ina si ai le lima o le apostolo. I le tusi le nei o kolonito o tatou whaasolo ai. Mai ia whape atu ai. Peisea i o lo ai oi mai le atua e ala atu ia i matou. Na i o matou o atu. E tala i atu le ngaluenga le nei o le leinga. A le tangata ma le atua. Le fo ila ua au wai le nei aso. Ia tātou talia le wala aulia. Ina ia tātou mafuta whaatasi ma le alo o le atua. Whaitau whiwhilinga e te rua le lei ai ma le alo lea o le atua. O Yesu Keriso lona ingo. Aisea, ma le whai upu e walu o ia lea na te whaatu mawina o tau se ia o atu i le iunga. Ina ia le ai se mea e whaasala ina ai o tau. I le aso o lo tātou wali, i po le aso e toi a fio mai ai, lo tātou wali i whaola o Yesu Keriso. Mana ia o le nei a whasi whaitau po o le nei foi a manatu o le apostol. O le a whaasolo ma le tātou tusi whai upu o lo fia whaonga ina, whai upu e wha, whai upu e lima, ma le whai pion sau whai upu e iwa. Ia o whai upu ia o lo o fia wha ma mawhai e stala noe le nei tae au. Whai upu e wha. Ma le tala ale apostol, I always thank my God for you and for the gracious gift he has given you now that you belong to Jesus Christ. Whaftai lea tua. E lea unoa, ona outou awa o lea lofatu noa o lea tua, ua foa ina mai ai ate outou, ia ke riso Yesu, ina ia whaatamao a inga ina outou. Whaiupe lima, through him, God has enriched your church in every way with all your eloquent words and all of your knowledge. Ina ia whaatamao a inga ina outou e ia i mea uma, i le upu, ma le malama atoa. I le upu, ma le malama atoa. With the words and all the knowledge. Li ia le atua. Through him, o le mea le nafa mai le invitation. Saue, se i lua mafuta makeriso. Sau se i whaise lua le leinga makeriso. Se i whata mao a ina oe. Se i utu pupu ina oe. I le sosia ma le tamao a inga o le atua. Whamai o ia. O le alofa tu no le atua fo ina mai ai ate outou ya keriso. Ina ia whata mao a ina outou e ia i mea uma. Amen. E le o le sosia lea ma le tamao a inga lea o le atua tātou te mana o mia i le nei fōlaunga. I ia le atua. E onge upu le ngangana. E whai fo i manatu o tangata whaki. E whai fo i porokalame o le lalolangi nei, tau sueni manatu e whau ai di langona.
ai te whai atu ia te oe o le sosia lea i le upua le atua e whau wai lo tāsa. E le uma. E fau pea i te mi uma. A tonu fo i te whai tauina pea le nei tusi i le aso, ma pasia i ai lau whai tau. Ai te le i mawā lava le sosia le i tutohu. E te le Elia le aulo lea e manao le apostolo. E te talia ai le invitation wa au mai. Po le vala au lia to be partner. Mai e o le vala au lia le te talia ina ia lua whaatasi ma ke riso. Amen. O aile na e te fia lava e te whaatasi ai. Na e te fia lava e lango ma e fia e te associate whaatasi. Ka lulu e whaatasi, fia e te mafuta ia. A tonu e alu fo i lua to e vai se taim. A tonu e lelei puu ona o ni whaamanu yanga. Po o ni mea o maua mai ai. A o le lui tau o le polkalame le nei taia. Pei ona whaautu nai. Accept this invitation. Talia le nei vala au. Le vala au o le alofa. Le vala au whamali tala apostolo o Yesu lava lea o le atua whaamaoni lea. Pei ona o moli mau atuai i ate outa. E whaamaoni o ia i ana folanga. Na te letu la foa ina i tato. I ia le atua. Whawhitai i le atua. For you and for the gracious gift he has given you. Amen. Whawhitai le atua mo lau mea alofa. Siri foi oe o le a ea lau mea alofa. O le a ea sa o mea alofa ua tufa mai i le alofa tu noa o le atua. O whao ngā ea lea mea alofa po o lai lava e lea i lava i tonu o lau atu. Po o le nā lava i te whaatali ma e mawhau po o a whea ea e whao ngā. Malitala le apostolo make the most of every opportunity. Whao ngā le avanoa ua au mai e le atua. Tātou te le e le to iai se siaso whape nei. E umaloa nei o na babae foi lea. Ai tātou whaatali pe tātou te au lia nā nei matai au. Ai o stasi nā anganga o le nei whaso. Ta lia le vala au a o maua le avanoa. Ta lia le vala au ai le ia fio mai ke riso. Ai se a. O le vala au a le e whamaoni. O le na te tufa atu me a lofa taitasi. E ala i lona whamaoni. Li ia le atua. In his gracious gift, he has given you now that you belong to Jesus Christ. Now you belong. E te talia loa le vala au lea, you belong to him. O ia, o oe, o lana mea tō tino. O oe o lona talii ma lona awhawhine pea e talia le nei vala au. E tufa atu, e tu inatu ia te oe mea alofa, ese. I ia le atua. Through him, God has enriched your church in every way. Through him. E te lua mafuta lo mai. Whamai o ia le nā. E whata mao a ina oe i mea uma. O a mea uma na e te popole ai. O a mea uma na e te mativa ai. O a mea uma na e te onge ai. O ia lea. Na te whata mao a ina oe. I le mawhau. I le poto uma. I le iloa. I mea uma, a whai o mea uma. E a fia ai ma meo le tino le nei. Whata mao a inga ina o lima. Whata mao a inga ina o i tā leni ma mea alofa ese. Ua fo ina atu e le atu. Li ia le atu. With all your eloquent words,
and all of your knowledge. Whaatamao a inga o i le upu o le poto, upu o le malama. Whaipu e ono. This confirms that what I told you about Christ is true. Mai l'apostolo i e whaamao ni ai, le mea na o fola atu ai le ali o Keriso. E winga i le ali i whaola e moni ia ma whaamao ni. E whaapea o na whaamao ni a le moli mau ia Keriso ia te outou o lea. Wa outou le matitiva i se mea alofa e tasi. A o whaatalitali outou i le whaalinga o lo tātou alii o Yesu Keriso. Now you have every spiritual gift you need as you eagerly wait for the return of our Lord Jesus Christ. O anga waa ia, o mea alofa ia, o tā leni ia a maia e wha upenga, e wha atamao a inga ina ai i tātou. A o tātou wha atalitali atu. Ma le pulu nau i le toia fio mai o le tātou ali i whaola o Yesu Keriso. Ai se a mea tātou te mana o mia ai mea alofa ai. Ai se a mea tātou te mana o mia ai le nei le leinga. Ai se a tātou te mana o mia ai ona talia le nei wala au dia. Because he will keep us strong to the end. Amen. Elena na whaamalo sia i o e nei ai umatai au. He will keep us strong to the end. E tau nuua i le tau nuunga o lo tātou tau sinionga. Mana ial tau sinionga le apostolo ia. O tau le nei taua le lei. Waiu ia te au le tau sinionga. O pale ai. Amene. I ia le atua. I la tau sa tau ma le whaamalosi. Sa ui mai ti ngā o le savalinga. A ui fale pui pui. I mata o pelu matao. I upu fai fai. I le tua ina fua. I fetongi maa. So se mea ti ngā na o iai. Ai le i whawai vai. Lea fo i fatoa uma atu. Tatou tala noa i le tusi le apostolo i Roma. I lona o atu iai. Ai le iai ma se mea na puni tia ai lona moli mau pea i Keriso. Leo tatou o le tusi o Korinito. O lana whaamalo si au lea. Talia le vala au. Talia le vala au lia. Ina ia. Lua mafuta whaatasi ma Keriso. Ia lua le lei ma Keriso. Awa o ia o le sosia o so se mea lofa whaaleanganga. You have every spiritual gift you need. E avatu e ia yati o e so se mea lofa i mea umala. Mea lofa whaaleanganga. Au penga whaaleanganga ia tātou te mana o mia e tau ai le nei taua. Le anga tātou te leo tau mani tangata. E te whiu i lou mālosi. E te whiu i lou poto a o ina. E te whiu i niau filosofia whaale larolangi nei. E tau ai le nei taua whaale hangaka. E te le manu mālo ai lawa. Na o lou to ele. Na o lou whaavai vai. Na o lou whaapalapala. Na o lou give up. E o mai ai le fiu. Ma le toes fia solo muli tua. A o penga ia. E tuina mai e leo lo o vala au mai. E ta tau o na tātou talia o ia. Fa mai ia. You will be enriched with all the spiritual gift. E whaata mau a inga ina oi mea lofa. Whaaleangaka. Ina ia tu mau ai le malosi ia te oe. So that you will keep you strong. Wha malosi ai pea oe se ia o i le iunga. O le si vaenga tā ua o lo o moli mau ai le apostolo le whaipule van. So that you will be free from all blame
ina ia le ai se mea e whaasala ina ai outou. O ia fo ina te whaatu mawina outou se ia o atu i le iunga. Ina ia le ai se mea e whaasala ina ai outou i le aso o le alii o Iesu Keriso. O le vaenga tā ua lea. O le manatu fo i lea o le apostolo e mana o mia ai. Ina ia whaalelei o e makeriso. Ina ia e talia le wala au lia. Ua wala au wina ai o e le nei aso. Ua wala au wina ai tātou. Lea i tātou mona. Whaia i tātou mona ata lii ma ona awhawhine. Na te utu pupu ina ai i tātou. Whaata mao ai ngai tātou le poto ma le malamalama. Wha mea lofa ina ai i tātou. Ina ia whaatu mauina ai tātou se ia o i le unga o le nei tau muenga. Po le nei tau whetulinga. A ia awane i ai se mea e whaasala ina ai i tātou. Olona winga, a e le talia le nei wala au lia. A le lei o e makeriso. E tele mea e tau sala ina ai i tātou i luma o le ali. Moli mau fo i le apostolo Paulo i le tusia Roma. E le oto iai se whaasala ye we ya Keriso Yesu. Amen. E le to iai se whaasala ye o ya Keriso Yesu. Ina ia le ai se mea e whaasala ina ai outou. I le aso o lo tātou ali. E wha maoni le atua. O le ua wala au wina outou. Amen. Wha maoni le atua. E le pepelo le atua i ana folfolanga. Le anga ele o io se tangata e pepelo ai. Po se atali i fo io se tangata e sui ai lo na mafau fau masona langona. A fita lai a le atua. O ina lava. O lo o iai le moni ma le wha maoni. O lo na fina ngalo mo i tato. O le ale vala aku. O tou. O lo tinga ina ma mafatia pe ai avenga. Au mai a te au. Ai avatu la uamo tau te amo ina e mamaia. O tau e fia inu. Mate la ina ma fia ai. O mai a te au. Tau te malilie ai. Mai wa iona lunga le nganga o le atua. Wana whaau ia te ia. Se i te tala fusi. O tau o lo sai tia ma mafatia pea. O lo o amo pea le amo le polonga. O le tali lea. O le vala au lea a le tangata. Le tupu le alii ma le faola. Wana o ia na te mawhai o na tala ina fusi. Whaapupula ina mata o tau aso. Whaamalolo ina o tātou mai ti ngā uma. Whaasauloto mai tātou i ngaluenga le anga ale ti apolo. Ngaluenga le tino. Whetuu ma malaia. Le wala au lia ua wala au ina ai tātou. Si tātou le lei mai ia. A whai o le te maa ua mai le nei porokalame le nei aso. O le wala au ina. O le ua wala au ina o tou. Ina ia mafuta whaatasi malona alo o Iesu Keriso. Lo tātou ali. God will do this, for he is faithful to what he says. Amen. E whaia lava ia wa o ia o le atua e whamaoni i ana fola. So se mea e fola mai e le atua. Whaawala mai ana au apostolo ma tusia i to tonu o le nei tusi. Po o le upu a le atua, po o le tuspa ia o lo tātou whaitawina pea. O le fonga, feta lai la vale nā o le atua. O lo vala au mai ai. Wae wha maoni o ia. He is faithful to what he says. And he has invited you into partnership with his son. Amen. O ia nai te whaipa anga pe ia.
lanu mumu, o lanu moana. O ai le nae te pipi pe iai ma e nau pe e te whaipāanga ia. Ni ia le atua. Le wala au lia whaapitoa le nā o le tato polkalame i le nei tai au. He has invited us. He invited you into partnership with his son, Jesus Christ, our Lord. Whamanuia le atua sa moa i lo mafuta mai i le nei tai au. Whea o e la ngona mai ai. Le leo le nei polkalame i le nei aso. O le wala au o le alofa. O le wala au o le atua e whamaoni. Le atua e whamaoni i ana folafolaka. O lo wala au atu e whaleo atu e le tato polkalame i le nei aso. A whai o e mawhatia sau i ake wiso. A whai o e puapua ngātia ma e mai sau i ake wiso. A whai o saisai tia pea oe i le amo le polonga ma le angasala sau i ake wiso. A whai o pūlea pea oe le tino ma le angasala ma le ami o le anga sau i ake wiso. Le wala au o le alofa. Outou uma o e ti ngā ina ma mawhatia i avenga. Outou e fia inu fia ai. Sau i ake wiso. Na te talia i tātou uma. I o na au alofa. Ta mawha aftai lau upu le nei tai au. Uma fo i o na whaasoa lau fina ngalo pe i o na e. Au maia mo le nei polkalame le atu. Whaftai o oe o le atua e te au maia le malosi e whaawau ai le nei savalinga se iao oi le unga tama. Whaftai lo la valofa tu noa na e tufa mai ai mea alofa whaaleanganga. Na e whaau penga ina ai mātou i le poto atoa ma le mala malama. Whaatonu folau ina ai le nei folau tama. O le matango fie leo le tala le lei mātou te ala langa i nei ma whawhitai atu le atua. Wana le sea noa lau taita inga tama. Ana le sea noa lau nganga pa ia. Ana le sea noa lau upu tama. Po o mātou tau waso pea. Ma tau tango pea. Ma le mauti noa pea. Po o fea tonu le ala mātou te uia. Peita iane le atua. E moni lava o le atua whamaoni. E te whamaoni lau upu. E te whamaoni au folafolanga. Pei fo iona e feta lai ai le nei taia. Wa e wha mea alofa ina i mātou i mea alofa ese le atua. Lea mātou te whawhitai atu ai i le nei taia. Ai le o uma ai. Lou tau wala au mai pea. Ma e wala au lia pea tangata. Ina ia whaia se le leinga ma oe. E o mai lava i le tai au. Whaaftai loa lofa tu noa tama. Whaafetai loa lofa fua ma loa lofa muti vale. Vi ia oe le nei tai au. Whai uli tatou polkalame i le nei yaso. Tu ina atua i pea. E whaau atua i le wala au. Ua wala au mai ai le atua. Mo i tātou. Tātou te talia le wala au a o le ia fio mai ke miso. O ia lea na te whaatu mawina i tātou se ia o i le iunga. Ina ia le tausala ina lava i tātou i se meatas. I le toi a fio mai o le tātou ali i whao. A whai o loula ngona le nā. A whai o lau whiriwhilinga le nā. A whai wa e manatu. Se i whaale leia le lua mafutanga ma keriso. O le awa noa o le whiriwhilinga tā ua fo i le nā ma le poto. Ua e sa ungi e whaia i le nei taia. Ona e muli mai le upo o le nei te talo. Talo mai o la oe lava te talo. A o le a o taita ina i oe i le nei taia. Tātou te talo le atua le tamā. Whaafitai mo le sosia ma le tamā o a inga o la upo.
whaafetai o lo e wala au mai pea. Ma e tuina mai pea le awa noa ia i mātou. Ina ia whaia i se leleinga ma oe lo mātou atua. Ua mātou o mai o luma ma le loto maua lalo e tali le wala au. Ma mātou wha maua lalo ma whato ese atu i o luma. Wha mole mole, wha maa ngalo i mātou tangatanga sana. A ua mātou i loa ma mauti noa i le nei tai au. O oe ole atua wha maoni. E te wha maoni iau fola folanga tama. Ma ua mātou tali tonu foi o oe ole mātou whaola. Na e maliu mo i mātou. Wha maa ngalo i mātou le tangata ngasala. Mātou te talia ina oe ma whatua tua i lou maliu ma louto e soifua manu malo keriso. Mātou te olai. Whaafitai lau whaola tanga. Ua tau whanau ina i mātou le nei taia. Di ia oe le atua. Ona olo suafa Yesu. Amen. Ya, di ia te mā. Fo i pelevi inga i le atua a whai o lea sa e talo mai lo loto a toa i le nei talo. Aua e te masalo salo. Aua e te masalo salo i lau te talo. Ua tau whanau ina oe. Ua lua le lei ma ke riso. Fa mai oe ua ia ke riso i le aise mea e toe whasala i nai. Fa manuia le atua i lau lua fō lau ma fau ma ke riso i le nei tausa. Welcome to the family of God. Fa manuia le atua sa moi lo mafuta mai o se tātou por kalame. Puu fo il nai le nei yaso. Ia anga le lei le atua. Tau tai pea. Lo na nganga pa ia le tātou fō launga. Le fo ua tātou anga i atu i le afa le nei tausa. Ia maa lo le fō lau manuia. Tātou wheloa i pea. Pule alo fale atua tātou te aulia le nava yaso. Tātou te toi wheloa i fo i lunga lava le nei por kalame. Mole taimi nei. Whātou wha soifo ia. Thank you.